Boyak deydigan Opel Zafira, moshin vagoni 2006, motorash 1.8. Номерош 92 580 0180. Motor 1.8 Ecotek. Ne kadar verdik? Barodar. Duyum hafta. 80,000 so'm. Savdo meşe. Xadovka chiqib. Sastaneva vagon. Xadovka. Xadovka ko'rash hastmi? Ha? Vagon ko'rash hast? Ruchnik ay. Mexanika, bortovoy kompyuter. Konteyner do'rat, mana AS. Ключ. Multiruля. Steniyor tıkan. Peshangi va elektropaket bo'ladi. Qafoni va 3 mol. Moshin toza. Mana sayumriyat. Цвет серебристый. Moshin. Bagajni ko'r. И moshin gazashnes nabudagi. Mumkin megri gaz memnun. 80,000 so'm ayna. Tusadu 50 gashdagi peshangi Zafira 144 ta bo'ldi. Probegi Xalolovdagi va ham 80, in ham 80,000. Hay probeg inja rol ijrat nemikunam. Balonni Michelin bo'ladi. Tusadu 50, 55, 16 razmeri. Mana tagaj bildi to'xtadim. Videomu ma'qul bo'lsa, yakta like zaniton iltimos. Kim podpiska abuna нашудagi бошад абуна шавитон. Подписка, лайк, обязательно поделиться. Во комментарий навестон. Sechka. Ozgina ishi bor ekan aldi. 95 95 95. Объем рестайлинговый. Tusad hafta mashina gashdagi. 5 ta mexanika elegant 4 elektropaket. Сиденье ткань. Надо 5 ta guftan. Надо 5 ta guftan. Zapaska damkrar akkumulyator. Надо 5,000 so'm. Mana xey ko'rosh has. Ishlar bor, yonida, oldida 95 ming so'm. Sechka объемli deydi, restylingi. Solash navadini, объемi 1.8. 95,000 so'm. 65,000 so'm o'ynash. Ya klassik 1.8. 1.8. 65,000 so'm guftini. Klassik. Bu peshangi elektropaket. $65 ming so'm. Solash navodi hashini 98-yil. Diskalar ramashka. Protektorlar ozgina charchagan. Ne sujit protektor? Yani kalbaska balon sodası. İnceden kalbaska. 65 ming. Yani soda bo'ladi. Sechka. Ramashka diskalada, ramashka diskani 65 litosini. Dusadu 21,000 moshin gashdagi. Так, номерош har dusha 92 868 1688. Toyota Corolla 150 kuzov bo'ladi bu. Yaxshi panjon kuzov Toyota Corolla.
Aviomosh yak ushash yo yak hash. Chang. Yak ushash. Hamin nomer 92 868 16 88 narx moshin 65000 so'm. 4 litre paket. Gazash hast. Vilyura tkань. Так, механика 5 tayi, monitor, lükçiniz. İyi, moje çimi kırısılar. Ha, çi bolam do'stingiz peshima? Moje çimi kırısılar. 65000 so'm. Kamera zadnего вида. Amin bandpishanlar kamtar ko'rash bilas. 65000 so'm, 2700 shak ushash. Qani men guzaram. Bandpirosham joshanda ne? Nigoh kunito. Намерен себе 65000 min Corolla. Arzonmi, نمیدونم. Dostli. Motorshi bebin. VVT-i 16 valve. Hadi tagashi bebin to. Сейчас пашта. Он уже гуфин. Yaksızı biz Çorum kuzov. Disko Lagan budasku? Lagan. Diskan oti Lagan-da. Bu ayrıca 4.000-5.000 sam oturadi diskasi. Nechi diska? Razmer 19 10 diska. yo 17. 17. Balon 17, diskam 17'di. 17. 17. Navadi ses olash. Объем 2-3 kompressor. duyuse kompressor, konditsioner, ko'rmay kunadi. 65000 so'm o'ynadi. Ja 5 ta mashina istodasiz, hamma 65000 so'm o'tadi. Disko habda, balon habda. Avion motor duyuse. Xe, duvay galagen modagi bular. Moshina qista ko'z. Motor kompressor duyuse. Gaz ham bormi aka? Benzin va gaz. Yaxshisi 52 ta mashina gashdagi avtomat коробка. Автопилоташ ham hast. Так, кресло ткань камда jo'sh, mana кожа budasi. Шаст 5000 so'm. Taksi biz Çorum kuzov. Yeshka. Объем duyusi. Шаст 5 ta guftasini. Corolla 65 guftim, Corolla. Sechka объемный рестайлинг 98 65, sechka 99. Solash 95000. Hey, BMW Y6'ni 65000 so'm o'ynadi. Disko balon razmer 18 245 va 40 Umrosh 92 868 16 88. Bu mashina konditsioner da'rad. Konditsioner 100% ko'rmay kunadi. Kovrigo Y6'ni 5S BMW 4 litre paket, multirul, коробка avtomat. Va kojniy salon, bo'lugdor. Buni rangini nima derdi? Rangini ko'ryapsizlar, qanaqa rang?
Kalbaska bu da aslında. Tagini görərik ki, yani zapas, göy zapaska. Çirigen cayını görməyəm ben. Şahs panca zorsa mu? İnan pokunu ad başçı o. Şahs panç. Seçkem şahs panç. Bunu yılın etçi? 2000. 2002 mi bu? Var. Daha zoru yak solaşını. Abiyom? Avion 2. 2 litr. Benzin mi gaz? Abiyom motor 2 litr.